ke simolotse go goga ke le 18 years old ke le ko Tirelo ya Setšhaba ke goga cigarettes for lebaka la 20 years. Motsoko ke sala ke simolola go dirisa ka bo 2007 ne ke le ka dingwaga ne ke le bo 16 I think ne ke bala form 4 kwa ne ke dirisa ne le kwa ela ya cigarette ya pita hela e le gore o ka e bona gongwe le gongwe a o e reka. Lefatshe la Botswana le lebanwe ke namane e tona ya go tsibosa setšhaba ka bodiphatsa jwa tiriso ya motsoko. E re ka rotlhe re setse re itse gore tiriso ya motsoko ga e ame ba ba o dirisang fela e boraile mo go ba ba gaufi le badirisi. Go a itumedisa go bona ba ba kgonneng go tsaya ditshwetso tse di maleba tsa go tlogela gotlhelele tiriso e ya motsoko. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e buisanya le ba ga Kaba go ithuta mo go bone gore ba kgonne jang dikgwetlho tse ba kopaneng le tsone le gore fa ba le ba ko morago matshelo a bone a fetogile jang morago ga go tlogela tiriso ya motsoko. Mme gone ke mabaka afe a felelang a go gela batho mo tirisong ya motsoko. 1993 nako eo go advertise gwa motsoko go ne go benwe me not totally ka gore le mo radio no kgona go utlwa di advert mo radio di rutwetsa o promoting motsoko re ne re retsa nako ya teng radio Mabatho bana le di advert tse di ne di tshameka kgapetsa di advertise motsoko. So I think go go tsena mo tlhaloganyong gore no motsoko ke selo se se kgatang. Dio tsa bokau a bona ke re bona ha re gola ya lontso bona ba bangwe ba ntsha mosi lwena kana be le ro ba twa ipona o le gangster hang ka irisa lehoko leo o go ga kwae so re bona ba hapele ga rona ba ntse ba go ga kwae le rona ba re tankota sebentse re ba ta o bona re ntsha mosialo go re go ga tenele kana makama kana bokau bokwete gape go supa re lwena o monna batho ba bo mmentse ba go bona o tshwera lo motsoko e nna o ka re o kwete. Batho ba le bantsi ba simolla tiriso ya motsoko bontsi e le go leka go hema stress se e leng gore se bakwa ke mabaka a harologaneng. Ba bangwe motho e le letlhoko la tiro go mo ebe go makela stress a ba hela a kanyetsa gore gongwe ha ka go ga motsoko go ka mothusa. Mo gongwe batho ba bangwe ba simolla e le go leka go batla go utlwa sentle gore tota ga te ka ke bone semamang le semamang ba goga ba utlwa mo motsokong so a ba fila gore nya le nna ma ke simolle ke ikutlwele a ba hela iphitlhela le gore yaanong o wetse mo teng jaaka re itse gore motsoko kana o na le motswako o bidiwang go te nicotine o e leng gore ko no dirang gore motho a boele kgapetsa a ba iphitlhela go le thata go tlogela. Se sengwe gape se e leng gore batho ka bontsi ba goga motsoko bogolo jang banana ke gone gore kana batho ba ba dirang motsoko bone e leng the tobacco industry bone ga bana sepele botsogo jwa batho bone se e leng gore ba se batla ke letseno la madi gore motsoko wa bone go nne le thekiso le dipoelo tse di rileng. So ke sone se e leng gore re bona ba ntse ba tswa ka maele a harologaneng a go dira metsoko e mesha ba e dira ka tsela tse e leng gore di kgatlha banana jaaka gompieno ha re bona go na le metsoko e bidiwa bo hubbly bubbly e leng gore e tsentswe dinkgisa monate mo teng le mosi wa teng ha o tswa yana o tswa ka mebala e harologaneng mo e leng gore mo monaneng mo tlhaloganyong go a kgatlha mme tota boammaaruri jwa kgang ke gore le bone bo hubbly bubbly ga di a siamela botsogo jwa motho. Tsela tse dingwe gape tse e leng gore bone ba ba dirang motsoko ba kgona go dira diaparo tse e leng gore gongwe ba tebe ba di kwadile ka di-brand tsa metsoko ya bone. Monana ha bona go ntse yalo kana motho hela mo tlhaloganyong ha bona go ntsalo go mo ha kgothatso eo ya gore o ka dirisa motsoko o. Go na le mabaka a le mmalwa a ka gogelang motho mo tirisong ya motsoko jaaka re ithutile. Tiriso ya motsoko e ka go ama jang fa o le modirisi wa one? Kana motsoko ha ona maitseo le ha o tshwana tota o kgona go rale modala tota gore e soro madala ke ne ko pa skefu ho you know so o na gape o na o kopa madi ha ona pula ho ausi ha ona a o nna le madi because motsoko wa tura you know ke ne ke spenda bo 300 pula a month na go a teng mo motsokong hela so o na o tshone gape hela
o go gila o tsana mo batho ba kgona go nkga gore re yo la o tsentse colonial e turang ya go senyeletsa and ka ke bona gore go mo tota a go ntirele justice so ke bona gore ke tshwanetse le ke letsa bo jotha go togela kwa ya ke re ra itsore ke go mo go nkga mo go sa ratweng ke batho ba le bantsi no kgona nna utlwa batho ba nna ba complaina ka bo go nkga kwae go ga teng e se go mo go siameng hela gape go mongwe ka kwae la ga bona re ne re rata re goga ke go mo eleng gore ke ka re go tena mmele kore la ile ro batla go goga ya lo khona ipithela ile ro after o hetsa go goga o khona go hela o ikothela gore ne be ke gogela eng le bo madi ha o kwanna le madi ha o kwanna le di-coin silver ngwe le ngwe e nna ha o e bonana tripula ha mo dibile ka matho mo go yena o bona kwa ha o kwa ba nna le madi mo tsamaong tiriso ya motsoko e ka felela e bakile makwa afe mo meleng ga mmogo le mo botsogong jwa motho go ga motsoko ke go mo eleng gore go diphatsa thata mo botshelong jwa motho kgotsa mo botsogong jwa motho se se dirwa ke gore motsoko o kgona go ama dikarolo tse dintsi tse di harologaneng mo mmeleng wa motho mme gape re ntse re le go kgona gore o helele o bake malwetse a mangwe a mantsi a leng gore a kgona go helela gapela motho botshelo ga ke ha sekai go na le bolwetse jwa kankere bolwetse jwa kankere bo bakiwa thata the number one cause e leng gore ya itsege ya bolwetse jwa kankere ke go goga motsoko yaanong kankere ka tswa ile kankere ya karolo nngwe le nngwe hela mo mmele kana kankere ya makgwago e kana kankere ya letlalo kgotsa kankere ya karolo e pehela e leng gore e ka tswa ile mo mmeleng wa motho sekai sa bobedi kana bolwetse jwa sukiri jo re bo bitsang type 2 diabetes ka sekgowa motsoko o lemogilwe ka dipatisiso gore o kgona go helela o bakile gore motho a helele a nna le bolwetse jone jo ja sukiri mme jaaka re itse kana batho ba e leng gore ba tshela ka bolwetse jwa sukiri ba patelesega gore bontsi ja bone ba patelesega gore ba helele ba tsaya dipilisi kgotsa mekento for most of their lives kana botshelo jwa bone jotlhe yaanong jaaka ke ne ke bua motsoko o ama dikarolo ka bontsi mo mmeleng o ka ama hela ha re simololela ka boboko jwa motho o ka ama tlhaloganyo ya motho o ka ama ka ha e leng gore motho wa akanya ka teng jaaka re itse batho ba ba gogang ba kgona gore ba nne le mo go teng kgeipo mo e leng gore motho ka nako ene ga a kgone gore a akanye sente o utlwa gape le gore o na le dikai dingwe mo mmeleng wa go tse di morayang dire o tshwanetse gore a goge motsoko seo se dirwa ke chemical e bidiwang go te nicotine e leng gore e ithelwa mo motsokong ke yone e helang e hetola so sengwe mo bobokong jwa motho se se helelang se ira gore a nne le yone keletso ene e ntsintsi eo ya go goga motsoko karolo e nngwe e ka amegang ke ko mathong motho o kgona go helela nna le pono e a sa bone sente kgotsa a latlhegelwa ke pono ya gago e le ka ntata hela ya go goga motsoko then dikarolo tse dingwe tse di ka amegang e ka nna makgwago ra itse gore batho ba ba gogile lebaka le lele ke batho ba e leng gore gantsi ke batho ba tshabelwang ke go gothola se se dirwa ke gore motsoko wa maka ha e leng gore makgwago a motho a bereka ka teng go kgona go ntsha leswe le leng gore le mo makgwagong mme gape se se kgonang go diragala mo makgwagong ka ntata ya go goga motsoko e ka nna gore motho a tshabelelwe ke go tsenwa ke megare e harologaneng e ya makgwago e gantsi re bitsang re re pneumonia kana kgotholo e tona which is TB jaanong dikarolo tse dingwe tse di amegang ke tse dintsi yana jaaka bo letlalo la motho le kgona go amiwa ke go goga motsoko mo e leng gore motho o kgona go hela ithela e le gore ha a dule ntho a teng ha e le gore ke ntho nngwe e leng gore ka boetsa nako e rileng go gola mo mothong o goga motsoko e kgona gore e helele tsa lebaka le lele ka gore motsoko o ama ka ha e leng gore dintho di hola ka teng mo letalong la motho ha re lebile ba e leng gore ba itsholohetse motsoko o kgona go helela wa ama ene ngwana ene o iseng a tsholwe ka gore o kgona go helela o dira gore ngwana ha ya go tsholwa a ba sana le mathata mangwe mo makgwagong o kgona go ama makgwago a ngwana a isa a tsholwe ebe ngwana e re a go tsholwa a ba nna le bothata ja go hema a ba nna le mo re go bitsang thata re re asthma
mo e leng gore ke bolwetse ja khupelo. Tiriso ya motsoko e baka malwetse a ka felelang a bakile makoa a farologane mo mmeleng wa motho. Dikarolo ka go farologana di ka amiwa ke tiriso e, mme se ame ka fa mmele le dikarolo tsa mmele di berekang ka teng. Makoa a mangwe a tlang le tiriso ya motsoko a kgona go felela a bakile leso. Tla re tswelele le puisanyo ya rona le ba ba kgonneng go tlogela tiriso ya motsoko. Re ithute mo go bone gore ba kgonne jang go tlogela motsoko gotlhelele. Go na le dipilisi, go na le di-patch, e mohuta-huta. So ke ne ka leka patch go apala, ke ne ka leka chewing gum e ne a nkisa ha but le gone go apala mo tseleng. Ka hela ke leka dipilisi tse dingwe tse di rekisiwa mo pharmacy di tura mo go maswa. I think ke bo 1,000 just to start for a month, and then follow up ke 2,000. Now I think I'm talking about 2015, and I get a misalo back, but after some time came said the pills le motsoko craving ke boa ke bona gore hey go ha ke mo mathateng ke dirise madi a mantsi go leka go tlogela go mo, and tota ke ne ka leka sengwe le sengwe go tlogela metso go ntse go pala ke ipotsa gore yaanong ke taira yang. But letsatsi le lengwe hala ka ke ikita se huba gore go mo ke tshwanetse go tlogela ha ke itse gore ka go tlogela yang. Ke a ke somla go rapela modimo, but ke ntse ke goga hela. Then ke a ke bona tiro ko mining Mopani Gold ko Francistown. So company ya teng e ne bata go irwa medical. So go di medicaleng ke ne ka tsamaya sentle, then go na le something called lung function capacity. Ye measure gore makgofu a siame sentle. And ke perform very, very badly more this lung function thing. Linga ke ka mpotsa gore awa goga ke re tlogela go goga immediately. At your age the test di respond yana wa gona le bothata. And then I dumela le ena gore ka gona le bothata ka gore nako e le go pala me distance go pala, because I tsena go the top ke taba ke hammer, and ke bona gore ya nong go serious. So ke a ke ikita se hubela gore ka tlogela, and gone go se easy, but ke ne ka hella one day at a time, 2 days, 3 days, 1 week. Me ke ntse ke rapela ka ha, and a week, a month, ngwaga. O bona go tlogela motsoko ke go mo gongwe mo go dingalo yana le nna hanka e ka itsore nka ruta motho kana ka mmolela gore ke tlogetse yang, but ke ne ke itsela gore go na nako e ne le gore tota ga se thole ke e bata, mme ka gore hela setse o e dirisa gape go na le bo le kgeipo o nna o bona o goga hela le ha ntse sa thole go tsa sente kore e ro sona o goga o bo sa ikuti monate. Le ne la ta letsatsi la teng hela le nna tota ke tsuri le tile yang mo ne setseng tena ha ke a go lemoga gore beke go ha e hitile ke sa gore e be nna gone ya ka ke sile. Setšhaba ba ba nang le kgatlhego ya go tlogela gotlhelele tiriso ya motsoko ba ka sala ditsetlana di fe morago go fitlhelela ditoro tsa go tswa mo tirisong ya motsoko. So sa ntlhahela ke go amogela gore o le motho go amogela gore ke a dirisa mme ebile ke tlhoka thuso. Sa bobedi ke gone go itlama yaanong gore ke ka dira ka bonna, mme ha go pala ke ka go kopa thuso ko makalaneng a tshwana le bo Anti-Tobacco Network. So ditsela tsa go tlogela o le motho ka bo wena hela, sa ntlha o ka ipeela letsatsi la go tlogela e leng a quit date. Mo gongwe gape o ka lebelela selo se e leng gore o dirisa motsoko ka sone. Ha ile gore gongwe o goga motsoko sigarete tse 80 ka letsatsi, tota ga go direge, ebile I wouldn't recommend it gore o bore o tlogela kgatsho, because go tlogela kgatsho ha o setse gongwe di cravings ha ditla di a go tla di ketegalla mmele ka tsela e leng gore wa go simolla gape going back to square one. So go botlhoka gore o hokotse ka iketlo, gongwe ka ipeela gore a beke ye ke kgaola ka sigarete tse 2 ke sala ka 6.
e be re morago ga beke gape bo bona gore mme yaanong ke tswe mo go 6 ke go 3 o lebile ka ga o kgonang ka teng go itlhelela hela o ya go 0 o sa tlhole go goga ha o setse yaanong o sa tlhole go goga go botlhokwa gore o itlhokomele o ska iphitlhela le gore o boela ko mahelong a ileng gore ha o le gone kong ga re goga mahelo ao a ka tshwana le gongwe marekisetso a motsoko gongwe go amana thata le ditsala tse ileng gore ha ona le bone o boa gape o goga kana ke bone ba le ba ileng gore ne re ha ona le bone e be le goga motsoko mo gongwe gape e ka nna go khipa tlhaloganyo ya go busy ka ditsela tse ileng gore le tsone mme tshwantse re be le tsela tse di healthy gongwe o ka ira gore nako le nako ha le khaipo letla gongwe o ka hemela ko teng o bo o ipalla gongwe up to 10 e be re go tswang ho mo gongwe gape o ka nna motho o leng gore wa kwala gore okay le khaipo le ne le tsile but I managed ke kgonne go le henya e tebe le cycle hela e tswelang jalo gore nako le nako ha leta wa ikemela wa le henya khante le tlhaloganyo ya gago ya itse gore mo ke golo mo ileng gore ke na le matla mo go gone I can deal with this. Ga go thari go tsaya tshwetso ya go tswa gotlhelele mo tirisong ya motsoko. Se se botlhokwa ke go tsaya tshwetso e a bo o e diragatsa go babalela botsogo jwa gago, jwa lelapa, ditsala le tikologo ya gago. Ba ba nang le kgatlhego ya go tlogela ba ka bona dithuso kae? Motho ha batla go tlogela motsoko o ka tla go rona mo Anti-Tobacco Network re na le lenaneo le leng gore ka lone re thusa ba batlang go tlogela re le bitsa re Tobacco Cessation Program. So re ha mongwe le mongwe sebaka sa 4 months re mo ha jone bogakolodi jwa gore nyamme o ka dira yang le khaipo ha letla le gone gore ha o setse o tlogetse o ka manage yang di withdrawal symptoms kana dikaitse ditlang ha o setse o le ka go tlogela. Gona le mekgatlho e mengwe e ikemetseng ka nosi e leng gore e ka mothusa ya ka bo SSSG bo SASNET kana o ka etela kliniki e pehela ga o hilene ko e leng gore bone ba tla motisa go go rona ka tsela tse di tshwanetseng. Ba ba batlang go tlogela kwa lapeng ka bara ke re as much as go le dingalo ba ska iphella pelo ba nnentse ba leke ha o nna ntse o akanya thata ka kganya teng go hella go diragala mathata ke yone bo go ineela kana yang mme hela o bona kwa yone ha o sena o e tlogela o ta bona hela le mmelo a go simola functiona sente bo go lapanyana mole le gone go keteka mmele kana ke re go tena mmele gone mole le malatsing a ke kgona o taboga ke tswa ha ke boagale ha ne le nako tseletsa kwa e no utwa engine gana gore nya kopa go somla le ba bana le keletso ba ba e le gone ba somollang ko ba ra kere never stop now before it's too late because le tsena mo tronkong e tleng go le irela mathata a seng kana ka sepe so stop now gape ja ke na ke ne ke somla ke ne ke tsa gore no ke go ga hela ha ke nwa gape I'm in control ke na ka lemoga gore ke mo bothateng ke re ka emisa ka ke bona gore ke itiretse mathata. Mogogi wa motsoko o ka ikamanya le makalana a farologaneng a ikemetseng ka nosi a botsogo go mo thusa ka ditselana tse di maleba tsa go tlogela tiriso ya motsoko. Lephata la botsogo lone le na le mananeo afe a lebaganyeng le twantsho ya tiriso ya motsoko mo lefatsheng la rona? Mananeo a mantsi a leng gore Ministry wa Health wa dirisa go leka go lwantsha tiriso ya motsoko mo setšhabeng. Sa ntlha hela ke molao o leng teng o bidiwang the Tobacco Control Act. Molao o ke molao o leng gore o tabo o itebagantse thata le thekiso ya motsoko kono o tabo molao la gore motsoko o rekisiwa ke mang mo setšhabeng o rekisiwa jang ha go ntseng jang o kgona go rekiwa ke mang gape e be re nna le mo gongwe mo go bidiwang go te tobacco levy. Tobacco levy ke madi a leng gore mo motsoko mongwe le mongwe o rekiwang go ngathiwa sengwenyana mo teng madi a teng mme ha a tsewa yaanong a kopangwa ke madi a leng gore a ka dirisiwa ke Ministry of Health go leka go lwantsha yone tiriso ya motsoko mo setšhabeng. For example, Ministry of Health e dirisa the tobacco levy go bereka le di non-governmental organizations kana makalana a ikemetseng ka bonosi a leng gore a itebagantse thata le go ruta setšhaba ka go sa dirisa motsoko kana diphatsa
tsa motsoko a leng gore a itebagantse thata le gone go ya ko dikolong le go ruta bana ba sekolo ka bodiphatsa ja motsoko. Mme gape ga godimo ga moo Ministry of Health le yone hela ka bo yone e na le lephata le leng gore le itebagantse le go ruta setšhaba. Lephata leo le ruti setšhaba ka yone bodiphatsa ja motsoko kana malwetse a pehela a leng gore a ka nna teng ka ntata ya motsoko. Se sengwe gape ke gore Ministry of Health e tene le ngwaga mongwe le mongwe e nna le commemoration ya World No Tobacco Day. Ke letsatsi le leng gore ka lone letsatsi leo batho ba rutuntshiwa ka bodiphatsa ja motsoko. Gape Ministry of Health o lebisa batho botlhokwa jone ja go emisa go goga mo go ba leng gore ba setse ba simolotse go goga. Ebe re nna le mo gongwe mo e leng gore Ministry of Health o netefatsa gore mo di-boxeng tsa di-cigarette hela ka re itse gore box ya cigarette o ithele go na le molaetsa mongwe gongwe o buang gore motho ha itshologetse ga a tshwanna gore a goge. Ke nngwe ya tsela e leng gore Ministry of Health ya bo ile ka go gorosa molaetsa ko batswaneng ka bodiphatsa jone ja go goga. E le molaetsa wa me wa bohelohela nka leka go congratulate ba e leng gore ba setse ba kile ba kgona go emisa motsoko kgotsa ba e leng gore ba hukuditse go goga motsoko ka gore ke go mo re itseng gore ga se go mo go motho go tsa mata mantsi mo mothong gore a hela kgone go emisa. Ka jalo re ba rahela re ba tswelle ba nne ba ntse ba dire ba leke gore ba kgone go hela ba sa goge gothelele ka gore seo sa ba sireletsa mme gape se sireletsa le ba e leng gore ba nna le bone. Mme gape re rotloetsa hela gore ba rotloetse le ba e leng gore ba tshela le bone ditsala tsa bone ba e leng gore ba sentse ba goga gore le bone ba iteke ba nne ba leke go emisa go goga. Yaanong ha ke wela hela nka gakolla hela gore ha o goga ga o ikame o le nosi kana ga o ame botsogo ja go le nosi wa ama le ba e leng gore wa bo goga o na le bone ho mo re go bitsa re second hand smoking. Ha ke goga mosi wa motsoko o kgona gore o helle o baka bolwetse mo mothong o e leng gore ke goga ke le go ena. A re gakologeleng gore fa re bua ka tiriso ya motsoko ga re bue ka metsoko e peipiwang fela. Re bua ka mefuta yotlhe ya metsoko jaaka e sunediwang e mesha jaaka di-vapes, di-hubbly bubbly, di-e-cigarettes jalo jalo. Metsoko e yotlhe e na le ditlamorago mo botsogong jwa motho. A re emiseng tiriso ya motsoko go babalela botsogo.